abakosem a Father's Day no ho ho ne ye sha ase free ne e sha ase wa America memu okay 1909 oba ana efa ho adwene wow se ne Mother's Day oba na fa ho adwene no so oba sa ne maame wu nchem na opapa ye sojani a American Civil War se ba no na papa no edi akoten papa no free Washington okay enchi papa no ne fa wo no nuanom ehu asodi etu no so obechichi wo no ahwe nkoda no wow bra maame ne wu no enchi 1909 what radio hu and what say wo mo ka Mother's Day enchi Mother's Day no na ne a o ye ho nkyerɛkyerɛ no asɛm no to no koma so na odwene ho sɛ sɛ ye de animonyam ma enano a edi dwumason de a agyanom nso bi edi dwumason endi enya da kɛseɛ bi mfama wo to no na hyɛ saa de nas wow no no de ne bɛyɛ soronko ne din pa de Smith okay ne papa din no de kan ne din ho okay na obono ama fe de edu ba bi no na ade no so oyoye no oyeya ama opapa birthday ebedi akoti no mpa okay o de share ne papa na no ofiri mu na ni bonyam okay ente du ba bi ema eye American president bi no na etoso eduasanso okay 37th American president no a Republican president okay no enaja Nadine the Richard until 1972 a president no sign Emma ebe official holiday Emma say but Mother's Day ni the intimate attracted that favor no but Father's Day ni be nya that favor no my president nankasa de no gimu say e yade e sombo ese se yetimi hyinkuna ne na Emma agyanom modemmo yetimi konkan okay nti abakwasem kakra wo hu a enti Emma yebenya Father's Day eno nso since 1909 wow atwa mu a besine enye nasem o enye nasem yeah enye nasem na yenya bibre mu ha no de na yenche hu mpanin sem bibrisa okay ne ye okwane a yenye faso di ye agyanom ne nanom aye okay na mu nente se abafudie ya obruni de ede no hu abagimu no okay na ni nyina nso ye evi se amane ne amamre enyini na enyini no etobi bi a afoforo die bi kofra bi diem okay enu nti na ya na meta ka se amanfo mbanim difo kwam ye nkyerɛkyerɛ no munya asa amane ye ntontwene no wodu anu beka se ye ntontwene but eduru ba bi a wo se ne bi follow yes ebi o aka so kofa bakora nya dwuma okay fi se ejina ne ma bebre su na edi nya amane ne amamre weda kora ka ho be ba ha we na hye me no suit no enye se bi am obi nti na me hye okay weda ni ntra esa aircon no yes aircon no de me tra air condition be se 1 hour ebe ha me okay eni nti na me outfit nti sa okay nti me si form me sesa no wow di wa hu ni nyina ka se eja coat no no we eja de ni coat hu agro o se eja coat no no there are two things here nanso na wase ejuma mu ade minim si atu me din na tina me ntie oh da baba David come on catch on that ana on se papa obi de ade no ho so na efa okay am woni je ho no correct on se sere nyame abo no suit fatal oh sir yes papa be that's ana on se suit no na se me ntu me frɛ o ano so ya asem wo baba asem ntu me frɛ asese kura na se me bopa no obi hye daba sorry from branch to branch obe kire mema no se ne si front ma na maka kire mema no se Father's Day wa wo front ma me no obi ka wa so dem hey woni bi akotobi yeah na ntuma tonfo nso nyeska yes enti sa pepepe na tie ade bi aho afahye no ya na o se yitimegige ho na ni business aspect and so every moba ade abibi ni nya ade no se bibia bekan amane ne amamre ho na ya afahye yentimi nyama ne meyedwa okay ne amana be ya afahye ne adidie keke nde ne ya condemn no wodi we kokko wodi kwa broche so kokko condemn Father's Day Mother's Day obi de wo court you be blind okay amanko fodi enya nduma na obeton kasa hunya
Why come on to tentem kura? Hey. Because I do Father's Day na obi nso e wo adwuma bi a o hyeda ya e ho na ni sika card e ho ye din wa buruchiri flowers e ho ye din Mother's Day, Father's Day, of special occasions. Wow. Enti ho no nti so obi ka say hu hia na hu hia enti ho no aso ayi Father's Day one my irresponsible Father's Day no ndo mu nyina ka ho. Okay papa ma men kan Ephesians chapter 6. Okay Nia enimu ne se bia ya twero Father's Day. But near Father's Day ni gina ho man twero no aka ho asem. Okay you see ya woni ma ni bi wakra Bible no anka ho asem nanso wo de ka gidie no ho a eboa adwini wom yes anima bebre dia kura na me fanye mfa to no matimasi what do me fa ne pen okay sa eni Bible mu se fa pen twere dabi na so ye de twere yes ana na de twere because I drew brow e won fa so die manipa do nyame so obeka bibi e fa mo ho nyina na yehia ne ne nyina o Bible no nka Bible no book no volume eze dabi engineer man bi o wa my common sense yes a obresu kire o sade we hia ho nje se wo fa a very important so ho enti no sa pepepe na etie Ephesians 6 no say children obey your parents in the Lord. Okay. And verse 2 no okay kan ya esen kam little silence move and cheme what's it honor your father and your mother the word honor no we translate it from the original Greek it just say give them what is needed. Yes, that word there yes honor no intinye honor in the form of just paying a physical respect. It goes beyond that. Give them whatever the parents needed. Entina embenimfo say ye hwe wo hwe obi man si fifia o hwe man si tutu wo baka say ye be nye besa e wo nim